how long should Americans be Well, I prepared think for you could this war say to it last? both. Da, može oboje. Rat protiv Irana je nešto kao Schrödingerova mačka. Istovremeno i jeste i nije rat. To je ipak bilo malo previše filozofije za iransku revolucionarnu gardu koja je nakon američkog palamuđenja, je li je gotovo ili nije gotovo, izdala priopćenje koje je pojednostavilo stvar. Let's take a closer look at the comments issued by Iran's Revolutionary Guard to President Trump's comments on the war ending soon. The statement says our hands are open to expanding the war. We are the ones who will determine the end of the war. Da, izgleda će ekskurzija ipak potrajati, kako vidimo jučer i danas. Ali nije problem, Amerikanci su već rekli da imaju municije koliko god treba, na što su Iranci odgovorili da imaju ajatolaha koliko god treba. Ayatollah Seyyed Mujtaba Hosseini Khamenei hafazah Allah ta'ala ra bar asas ra'y qati' namayandegan muhtaram Majlis Khubregan. Božja pomoć će mu stvarno trebati jer posao iranskog ajatolaha u ovom trenutku je najriskantnije zanimanje na svijetu. A ako i ovaj ajatolah kao i prethodni tata mu ode na nebo kao mučenik, bar će se one 72 djevice koje ga po predaju gore čekaju malo razveseliti. Jer zamislite kako im je bilo kad im je neki dan stigao njegov stari koji je tamo napunio 87. Mislim, morali su i njemu priuštiti zadovoljstvo kao i svakom drugom, ali mlađe je ipak slađe, evo. Sorry, ispravljaju me. To sa djevicama vrijedi za sunite, a u Iranu su dominantni šiti. Kod njih je stvar nešto drugačija. Oni u raju cijelo vrijeme žive sa zemaljskom suprugom. Dakle, ne možeš pobjeći od žene pa da te ubiju. Nažalost, poginuli američki vojnici uglavnom su druge vjere, pa ništa od očeka s djevicama i ženama, ali vjerojatno im je laknulo kad su vidjeli kako ih je kod kuće dostojanstveno dočekao predsjednik koji ih je poslao u rat. Amerikanci su ostali zgroženi jer je predsjednik počast poginulim vojnicima odao u bejsbol šilterici. Ali, nismo mi izmislili tržišnu ekonomiju, jer Trump na svom web shopu tu šiltericu izvezenu zlatnim koncem prodaje za $55. Za narančastog je doček posmrtnih ostataka američkih vojnika marketinška prilika koja se ne propušta. Ko bi mu zamjerio? Ali ako ništa drugo, ne može se reći da Donald Trump ne ispunjava svoja predizborna obećanja. Em je obećao da Ameriku nikad neće uvući u neki novi rat, em da... Your gasoline is going to come tumbling down. I will end inflation very quickly. You know how we're going to end it? By drilling and drilling and drill. In 12 months from January 20th, that's the day we take office, I will cut your energy prices by 50%. I evo, obećanje ludom ratovanje. The reality of the war in Iran is showing up at gas stations nationwide. The gas prices going up is very frustrating. Prices have shot up about 50 cents a gallon in just the last week. Pa stanje nacije na benzinskim crpkama od istoka do zapada Amerike sad izgleda ovako nekako. 5, 10, 10, 15, 20, 325, 30, 40. Zanimljivo, ovaj rat je najviše trebao pogoditi Irance, ali je nekako ispalo da, zahvaljujući Trumpu, njima nafta doslovce sad pada s neba. The sky above the city is covered in very thick black clouds. That comes after major airstrikes in the south and the west of the city happened last night where oil installations were hit. I want to show you something else because it's also raining, but you can see that the rain water is actually black, also saturated, it appears, with oil. Srećom, mi nismo ovakve sreće s naftom, ali sretni smo da je Hrvatska jedna od rijetkih zemalja na svijetu koja za predsjednika vlade ima Andreja Plenkovića. Ukoliko procjenimo da je rast cijena goriva tako velik da zahtijeva intervenciju, mi ćemo intervenirati. Rast je bio prevelik, vlada je intervenirala i rast cijena je sada manji. Pa će cijene goriva za razliku od drugih kod nas rasti malo po malo, što je puno bolje nego da odjednom narastu. Jer ne možeš živu žabu skuhati ako odmah krkneš u vrelu vodu. Temperatura vode se mora postupno povećavati. Zna to naš kuhar, tako već 10 godina kuha Hrvate. I dobro nas je skuhao, ne može se reći, nismo ni osjetili. Ali ajde, bar ovaj puta rast cijena inflaciju ne možemo stavljati na dušu našem kuharu, jer Trump je prvi put dao izjavu s kojom se svi možemo složiti. Istina, evo, kamere baš prilikom odavanja počasti poginulim američkim vojnicima uhvatila Trumpa kako
provjerava ili se usro u pelenu. Jebi ga. Pa američko-izraelske snage prigodno sad možemo zvati Usrael. Ali sad je ipak najvažnije pitanje što će zadovoljiti Donalda Trumpa da prestane s ovim najglupljim američkim ratom ikada.